برێتە مەژوانên هێژە چارەنویسا باژارۆکی عین عیسە گوت دەما داویدە دەبێ ئامانجا ێریشên grûbên çekdarên bi Tirkiye ve girêdayî her wiha Tirkiye artêşa Tirkiye bixwe be her wiha ji aliyên din ve Rûsya, Sûriye û Tirkiye diyara got nav senaryoyekê de ne ku şirovekarên siyasî û wisa dinirxînin. Ronî Elî nivîskar û şirovekarê siyasî mêvanê min li stûdyoye. دم باش که رونی سالات اینوجی پیروز به که رونی دم باش جیب توایی ارد خیر و خوشی دابن و هیوی اوه کد روزن بیدا خلک ما هنکی کار به جبرین خوا درمان بکه و هر وها هیوی من مستر اوه کو روشنبیرن مجی به ارکستواری خرابن و لدفع ململانیا سیاست روزانه ندن که رونی نها خوازم جور دست بکم کو عین عیسی اف دمک ادبی امانجا ایریشان و دنگک شی دقیقا نبنه توییدش بویده که تنه او آلیین کو ریکفتن جی کربون لگل ترکیه بی دنگل نسرویه که جبو چه عین عیسی جبوی چه اف ایریشین بر دوام گل سر عین عیسی نتی نکر باشه برای جمال آنها د کریزن کو د کواره ناف دولتی دا ادبیجم بلکی و ندرست و مروف نرین آخوا لگور هلوسته که آن کریاره که آن جی لیدوانه که بده چمکی اف کریار و لیدوان و هلوست بریارن روزانه دکونه چارچوه نرینه که استراتیجی یا جی پلانه که استراتیجی جی آلین اف دولتن که و هرمه بریوه دبن دبن زختن چکان دا دبن زختن گروپان دا دبن زختن یعنی او همو آلاوین دستوان دا جبر وجی ادبجم اوا پیوسته بخواندنه که استراتیجی هیا گلو او دولتن یان این زلهیزن کوه هرمه بریوه دبن چل پیشوایه یعنی ما بس توانج یعنی ایسا چیه هر وها ما بس توانج پاشروجا و هرمه به تواهی چیه دباوری هم دا یعنی بلکی مروف کو دیرو کی جد بالا خبینه عین عیسی کو بره سردما بره ناوه و بوزان بو یعنی بو قادا وکبه بجن شکینان شکستنا کردا د عینی و عین عیسی دا بری 100 ساله یعنی لیت بجم ایرو عین عیسی موفرکه که موفرکه جبر جیه کی و استراتیجی هی نوک باجار وک جغرافیا عین عیسی لسر ریا امفوره اگر ام تشتگی دیجی ببیجن آنها ام وکه کرد تشتی کل بردری خوشی ما خوش تکر ام دوزا سوریا که فدرال دکن سوریا که کو لا مرکزی به هر وها ام جی کرد دگینا و نرینه و باوریه کو او فدرالیا و فدرالیه که جغرافی به و قزنج و سودای ملت کردوی سوریا فدرال دا وک نتو ببرن لأد بجم دمكو تل أبيض دتشا وعفرين دتشا وإيروجا يعني عيسى أنا بجم شوية للبر شركي جرانا يعني أد بجم أفا تيوي واتايكو أف هيزن ناف دولتية كود هندري سوريا دا دخازن و بروجايا كو كرد بيد جرن يا كود بيجي سوريا ك فدرال و بروجاي حلوشينن أفاجي براستي جي مترسي يعني أنها هيفي أو بو کو او دولتین د ناف سوریه دا کاربن دست بر یان جره لبر و خوینه و ویرانه و تالانه و بردومان روزانه بگرن و هیوی او بو کو پشتگیری اف پروژه کو تیب ناف کرن پروژه سبا پاشروجه یا سوری اوجی سوریه که دموکرات فدرال و همی پیکاتین سوریه تیدا جیانه که هفبش و جیانک گشتر بکن. ککرونی نها گاوا کو مروف روشا عین عیسی تماش دکید. وساتی شروع کرنجی کو سناریو یک در دورا روشا عین عیسی. اف سناریو دوالی تیره ببرن جالیه کی و روسیا کو دخوازه باندوری روشا کسده جی بکه حسده بکه کو عین عیسی ترک بکه عین عیسی تسلیمی رژیمی ببه. هر وها کو ترکی جید و سناریوی ده جه دگره کوب شیوه که سوریه جی کنترل بکیلی باندورا ترکی جی لسروی هبید دوی درباره ده دیتنات چیه که کرونی؟
دنرین امدا یعنی او دولت زلهز اگر بخوازن پروژه که لسر عرضه پیک بینن ادوی باوری دا موی کاربن پیک بینن و اف دمه گش ناخوازه آنها کریزا سوریه یعنی جی کیشه سوریه 10 سال در باز کرنه لی گور تخمینا من اف دولتانا جی دخوازن سوری وک قادا ناکوکیه جبو برجواندین خواب پیک بینن تو آلین کو ایرو بکارمن لبر هزا روسان در که بیجه از ناکم یا رادست ناکم دباوری آمده تنه هر وها روسیا گلوپک سورج ترکی را ویخه و کارب ترکیه لجیه و بسکینه و بری ویجی چه بویه اد بیجم تشتی کو ایرو تی خواستن لگور وان دولتین زلهزیین کو پروژه سوریه بریوه دبن او کو برجواندین خواه لسر ملین وان آلیان پیک بینن و هر وهاجی و هرمانا بکنا قادا ناکوکیان وکه استنزافه که جوا هیزن در دور هی جوان را چه بکن یعنی اوتی وی واتی گو دخوازن کردان ده جزیره ده هر بهیدن آلیندن این روجاوای کردستانی ندنا و yani federalizma coğrafi go Kürt xwazin be. Dikaret işte ki sahibi. Tahmina me da yani em nikarim bêjin wê herêma cezîrê tenê bibe wek dibe numuneyek an ezmûnek ji federaliya Sûriyê ra û wê rêjî nede danîn eger ew proje hebe projeyek ku herêma cezîrê bibe federalî gerek yani mirov bige wê bawerî ku ew federalî wê paşarojê bi ser herêma Kurdistanê li vir da bêberdan ji ber herêmeke biçûçik û di wê di nav wa sînoran da wê nikan be xwe birêva bibe me xwast lê nexwast lê belkî şêweyek ji şêweyê birêveberiyê pêk bînin lê ew jî di baweriya me da wê dibin sîwan û sîbera nîzama rejîma Niha di wê çerçevê de wisa tê gotin Kekerûnê ku ger mirov rewşa Başûrê Kurdistanê bigirê desta ku Rojavayê Kurdistanê jî di gelek astan de ew yek tê münaqeşe kirin ku Rojavayê Kurdistanê yani wî proseya ku Başûrê Kurdistanê jê derbas bû dubare dike. Hanka ba min rewşa Başûrê Kurdistanê temaşe dikin. Sedî pêncî û yek xaka Başûrê Kurdistanê ya ku bi mixabinî ve îro nedibin kontrola hikûmeta Herêma Kurdistanê de her çend hewlên gelekî berfere dîplomatîk bihêzê Herêma Kurdistanê jî heye lê ew yani li ser erdê ev yek tê jiyandin. Li Rojavayê Kurdistanê jî heman modelê gelo dixwazin pêk bîn. Li gor ez tê digejim ez dibêjim heta rojên îro ew nerîn tune. Ew nerîna ku Rojavayê Kurdistanê bibe wek numuneya ku li Herêma Kurdistanê çêbû tune. Belê rast e Herêma Kurdistanê gelek xaka wê heta rojên îro nedibin baskên wê dane ew jî vedigere dîsa çi dîsa vedigere ku biryara hêzên navdewletî tune ku Herêma Kurdistanê bibe herêmeke an serbixwe an nêzîkî serxwebûnê û em medî jî ku di krîza Kerkûkê de çi bi serê Herêma Kurdistanê de hat wê demê jî Kurd gerekek gîştine wê baweriyê ku mafê Kurda ya jî daxwazên Kurda sînorkirîne ji aliyên hêzên navdewletî de li gorî bercewandiya wan Her di vê çerçevê de dixwazim bigirim dest Kekerûnê niha Rusya ku diyara de rewşa Eyn Îsayê de kontrolkirina M4 de cudakirina coğrafya Rojavayê Kurdistanê de rolek wê heye û ew rol jî destê yekem de piştgiriya rejîma Sûriye lê hin senaryoyên heremî ji bo derbasî jiyanê dike heye ku bi Tirkan re jî gelek caran nêzîkahiyê pêk dîne. Hêzên hevpeymanan Amerîka dikarin rolekê bilêzin ji bo rawestandina vê stratejiyê, vê lîskê, vê senaryoyê yan jî bandorekê lê bikin. Di texmînê me de bingehê yanî cî bingehîn ji berjewendiyên Emerîkanan ra Iraq û her wiha jî li beramberî wê jî Sûriya jî ji bercewendiyên Rûsan ra vekiriye. Lê tevî wê jî ti carî Emerîka we nexwaze Tirkiye bide aliyekî ji ber yanî wek dibe hevalbendên Emerîkayê bingehîn di herêmê de piştî İsraîl Tirkiye.
لێ جار جاراژی دخوازێ هەنێکی ترکی چاف سووریا لە ترکی بکێ دەریە هێزên دونڕە یعنی وەک نوکەوکیەک di navbera Rûsan û Tirkada çêbe çavê xwe ser din xumîne lê ez dibêjim ya balkêş ewa wê çawa Rûs bixwazin emfor bi destê Tirkiye de berdin ez dibêjim eger ew pêk were û riya emfor bikeve bin destê Tirkiye tê wê watayek û geleke sînaryoên din jî wê bêne guhartin lê ez ne divê baweriyê dema çimkî ji Rûsan re emfor gelekî girîng e ji ber emfor hebûna Sûriye di başûrê Sûriye de ji ber emfor riya vekirina destê Îranê ye ji ber emfor berjewendiyên Rûsya û ew kêlgeyên petrolê li herêma Cezîrê ewana hemû dide aliyekî eger emfor here ئاواکردنا بارەگەهەکە نویا ترکان گۆبەرێ ژی بارەگەهەک هەبووە نەها بارەگەهەکی din vedikin واتەیە wê çi ye li ser erdeyekekê ronî Ana di texmîna me da vekirinê baragehan girtinê baragehan di siyasetê de eva tu qezincê nadî yanî tu xwendinê jî nadê çimkî piraniyê wa baragehên ku têne vekirin çi ji aliyê navdewletî bin yan ji aliyê hêzên dewletên zilhêz de bin berê hekê wê standine yanî te dî Emerîkanan bi sedan barageh vedikirin li Rojavayê Kurdistanê dema biryara wan jî hat ku jê vekişên vekişiyana û baragehê xwe jî hiştin kekê ronî tê me pirsa xwe dawî gelo Kurd diyaloga Kurdî avakirina platformekî navendî Kurdî Rojavayê Kurdistanê dikare bibê hêzek ji bo Kurdan beramberî va senaryoyên gotî nekirin eger em bi mêjî vê mijarê hinekî guftûgû bikin Kurd aynî ev milletên ku li vê herêmê dijîn nema Kurdekî wek dilê min û te dixwaze ez dibêjim gereke wabê gereke wabê Kurd jî derbasî nav gelek ejinde bûne û gelek ejinde jî di nav Kurda da kar dikin yanî ne tenê pirsa Kurdî û doza Kurdî û daxwaza min û te wê partiyên siyasî bigîne hevde lê ez dibêjim xwezî ew e Kurd nas bikin paşeroja Sûriye berve ku diçe dibe ku wê demê nas bikin paşeroja Sûriye berve ku diçe ji hinekî ji va pîlanan xwe pişinda vekişînin ji ber li gor ez tê digêm dawiyê li gor ev pîlanên têne bikaranîn Kurd û rejîmê wê li beramberî hev li ser yek mêzeyê guftûgû bikin li ser paşeroja Kurdan di hindî Sûriyê de xwezî ew e Kurdê me jî vê derfetê niha bi dernedin nekevin him pîlan û nakokên din erê rejîmê xwîn rijandî rejîmên kuştin kirî rejîmê her tişt kirî lê Kurd di vê rewşa an hatê da û di nav van nakokiyên heyî de di asûyeke tarî dane û belkî texmîna min jî wê gelek qezencan bi derbidin eger qezenc pêk anî bin lê gelek spas ronî alî nivîskar û şirvekarî siyasî gotimê vanê me stûdyoyî spas ji we re